I'll show you. I'll show you. Pozdrav svima ljudi, moje ime je Dolo Games, dobrodošli u novu Skywars epizodu. Danas smo tu na Mineplexu i igrat ćemo njihov novi Skywars. Inače, izvinjavam se što nije bilo klipova nedelju dana, a taj razlog je zato što sam bio na selu malo, jer ipak da posjetim i tamo familiju, tako da eto, zato nije bilo klipova, izvinjam se na tome. Ovdje ima dosta novih mapa koliko sam ja primijetio i to mi se uopšte ne sviđa, jer hoćemo ovako, čekaj da se ja malo rasporim, gdje ovdje rupa ona, aha, čekaj, to ne mogu s tim, zato što malo mi je zeznuto, još uvijek moram da se naviknem, nije da igram nešto puno sada na Mineplexu pa da, ne, to mi vrati. Nije da nešto ja igram sada puno na Mineplexu, ali ono, dosta mi je čudan ovaj Skywars, jer kao što ste primijetili ima drugačiji loot, tako da ono, moram se malo privići. Ok, ja ću ovako da craftujem, ne mogu da kliknem lepo, craftovat ću iron pickaxe. I nemam pojma da li mi neko to dolazi, sad čekajte samo malo. Ne, lik se odaljava, dobro je. Ok, craftali smo iron pickaxe, da uzmem makar ove stvari ovdje jer mi zaista trebaju. Treba mi ove i diamondi i sve to. Jer ipak ono, dosta su loše stvari ovdje u chestovima, tako da ono to je... Jednostavno nisam imao dovoljno za ceo armor, fali mi jedan iron za iron boots, ali sam zato craftao diamond sword i još par stvari, to su leggings. Koliko sam ja shvatio, s ovim kitom treba znači da kliknem, da, i napravit će mi most, što je baš dobro, ali nekad mi se desi da padnem, jer kako se zove, brzo nestane i moram postaviti blokove, a mi brzo nestane i ne znam onda da li. Što trebam da radim, shvatate? Ovog lika ću da... Ok, ja nisam ni vidio koliko nas ima. Ok, za prvu partiju sam ja pobedio u novom Skywarsu, tako da to je super. I vidimo se u drugom. Inače da, koliko sam ja primijetio, ima i novih kitova. Sve one kitove koje sam ja kupio sad su nestali. Ali ok, znači imamo neki fire kit. Ne znam šta on znači, zato što ne vidim od početka što piše, koristim kocku kao monitor. Ali uskoro ću kupiti ovaj HD monitor, to je Full HD, ne znam, vidjet ću. Planiram da kupim sve ove kitove, tako da ako ste vi igrali ovo, molim vas napišite mi u komentarima da li se isplati da kupujem ove kitove, jer ja bih ih kupio, ali ne znam šta radi. Kao što vidite sa strane 160.000 gemova, tako da mi ono neće biti problem. I sada ćemo sačekati igrače da dođu, jer još uvijek ih nema ovdje, ili ću sada se prebaciti u drugi Skywars. Ok ljudi, evo nas u novom Skywarsu, inače ovdje mi je par Balkanaca prepoznalo, pitalo me da li snimam, pošto vjerovatno su primijetili po mom nickname-u, nemam pojma kako su primijetili, ali ja sam im rekao da imam YouTube kanal i to je to. Ok, gdje je ovdje drugi chest? Kako je da dođe do drugog chesta dole? Evo lik, dao si. Aha, hvala što si mi pokazao put. Hvala što si mi pokazao put. Inače, prošli put sam se zeznuo. Ovaj gold pickaxe, mislio sam da može sve da iskopa, ali primijetio sam da može samo iron. A da diamond ne može, to sam zaboravio. Tako da sam izgubio par dijamanata, ali nema veze. Ok, jedan je dovoljno drveta, čekajte. Ovako ćemo, opa, tako, ovo ćemo ovako, ovo nisam postavio, ne, samo sam kraftao motiku, ili imam ga hoe. Treba će mi samo za diamond sword, ne treba mi nikakav armor, inače postavit ću ovako par blokova ovdje, da uzmem ovo što mi treba. Ok, ima tu još dosta.
Ok, primijetio sam da ovdje imam baš dosta irona, tako da je dosta irona meni i popadalo dole u void, ali nema veze, taman imam dovoljno da craftam i chestplate, uzet ću ove dijamante ovdje što se nalaze. I mislim da će to biti dovoljno, da mi više neće trebati, jer zaista ne želim ono da samo budem ovdje na svom ostrvu i da se kempam. Tako da ono, sada ću da idem na spawn, craftovat ću boots i moram da počnem jer ja mislim da se ostrvo ruši, makar tako mislim jer sjećam se iz prošlog Skywarsa da se ostrvo ruši kada se čuje taj zmaj. Ok, došao sam ja sad ovdje skoro do centra. Tu imam vjerovatno izgrađen putić, da. I ostali smo nas trojica. Sad ću preskočiti. O da, dobro. Ok ljudi, to je to što se tiče ovog novog Skywars klipa. Inače pozdrav za ovog Mr. Dulek. Tako da pozdrav za tebe i evo Luke XD, pozdrav i za tebe, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Jednostavno mnogo mi se sviđa ovaj Skywars, tako da očekujte još klipova što se tiče Skywarsa. I pozdrav za dakle Storija Burri za Vin, to je to, tako da vidimo se, ćao.